Inggih, alit-alit samian melinggih demen melinggih. Ya. Sane mangkin. Kaki balang tama pacang mesadu Bali, nggih. Nah, kajang sore sinamian alit-alit sane wenten ring sejebak jagat Bali. Sane wenten ring sejebak jagat Buleleng. Sane mangkin kaki balang tama iriki. Ajang wederang satu Bali. Sane mejudul siap selam kekening imengku. Lugrayang pisan sederenge didiang ngewedarang satu Bali ne puniki. Lugrayang titiang pacang ngaturang pangen jali umat. Om Swastiastu. Inggih sadejani sane mangken pacang wenten satu Bali. Sane memurde siap selam kelawan imeong garong utawi imengkuo. Sane mangkin pacang kawitin titiang acara dolanan rare ring acara satu Bali saking radio Nuansa Giri FM. Lugrayang pisan ide danen titiang sarang sinamian taler alit-alit sinamian mangde samian sampun miar sayang satu Bali ne mriki. Ngiring kawitin mangkin kawitin. Ada jani tutur-tuturan satu isiap selam kaceritayang jani isiap selam ngajak panak nih kaceritayang jani isiap selam ngelah yo pianak lelime Mimih Dewa Ratu ane madan isiap selam
Sing kodak-kodak teken sayang nih ye. Ngajak pianak nih. Ngajak ane madan. Cerik-cerik nih ye. Alit-alit nih ye. Toh. Gitu. Kekitu isiap selem. Kemu mai ngajak panak. Kemu mai memene ngajak. Ane madan panak-panak ne jak mekejang. Wah, sing kodag anut adung iya ane madan panak ajak memene. Penginane ane madan isiap selem ngelah panak lelime. Nih. Toh dingwang. Gitu ya isiap selem sewai-wai sedina-dina. Dini ditu ya ngalih ngajak panak ngalih amah. Ane badan panak-panak nih isiap selem. Ane paling kelia madan gede Wahyu Seputra. Ane panak nih nomor 2. Madan Imade Sinar Bawa. Panakne ane nomor 3. Panakne luwe madan Kadek Susilewati. Nah jani panakne ane paling cerike. Madan Putu Padayasa. Madan Putu Padayasa adan panakne Mimih Dewa Ratu. Panak ne isiap selem ane paling cerike paling bodone. Buine selem belolotan sing misi bulu. Deje ane lenan mebulu. Kating ane madan batang-batang mekejang kampit batis mekejang sing misi bulu. Meh ento mawinan panak ni ane paling cerike. Kau kini idog lagan. Sawire ye sing labulu, sawire ye sing mebulu. Deje madan awak ni ane mebulu. Sirah ni masih sing mebulu makane dog lagan nak lengar. Ento mawinan ye madan Putu Padayasa. Nah, sewai-wai sing kodak-kodak liang atine saking demene atine ane madan memene iwi siap selem teken panak-panakne ajaine panakne tepuk tangan ajaine panakne pangjemet. Meh dikene-kene nih. Di kene-kene ni sing kodak-kodaken liang kenah ni. Ngelah ye panak adung sing pati megerengan panak ni sing pati uyut. Mih sing kodak-kodaken liang hati ni ane madan isiap selem. Ngelah ye piana, ngelah ye madan anak cerik-cerik alit-alit mekejang pada anut. Sing ada ten megerengan ngelah ye jaje akebis dume aja ke mekejang ngelah ya ama-ama abede masih dume aja ke mekejang. Nah sawire ane paling cerike madan idog lagan ye nasing misi bulu panak ne siap selem ane paling cerike. Isiap selem ngalih ama-aman nganti joh gati ngalih ama-aman. Woi, sampai kedangin tukat ngalih-ngalih ama-aman. Kanti masih kedau tukat ngalih ama-aman masih memene aja ke panak-panak nih. Apa ngidang dogenan? Iya nyambung ane madan urip. Apa ngidang? Iya nyambung ane madan kehidupan ini. Nah sedak dina anu jani isiap selem ngalih ya ama-aman kamu. Kedajan desa ngalih ama-aman ditu di desa Wanegiri ada nih yang ngalih ama-aman.
Weh. Sing koda-koda kendel nih ane madan panak-panak nih isiap selem. Sawire ye suba teken di desa Wanegiri ditu yang ale ama-aman. Meme nike madan ane madan desa Wanegiri me. Itu panak nih ane ketutan. Panak nih ane ketutan ane madan iketut nawi ase adan panak nih tuh. Sing kodak-kodak ken cerewet nih. Sing kodak-kodak tekene ngane madan cadel nih. Megenepan takonang. One madan ane madan desa Wanegiri be. Mimi ada liugati ada bojok di me. Gitu petakone. Nepang tebane. Selegang alih ama-aman dini. Ne begeruduk-geruduk gumine sawire di gumine di Wanegiri na enggal ganti gulem. Enggal ganti hujan. Melang cening. Pangsing nyanan enggalan teke hujane nyanan sing ngidang mulih. Gitu pebesan memen itu kening panah-panah nih. Naka cerita yang jani. Saget guleme begede gati. Gede gati guleme dini di desa Wanegiri. Anak setiap hari dini hujan bales. Yen bau hujan dini di Wanegiri sing kodak-kodak tekening lakar bales nih. Sing ada tongos memon, sing ada tongos ngoyong, DJ lakar ngoyong. Cerik-cerik nih kau kine. Ning jama kejang ning. Panak meme ane aja lelima. Mai. Lan mulih. Bau hujan nih begerimis hujan nih jani. Pangsing alan blabar nyanan digit-git nyanan blabar digit-git sing hidang mekecok. Pekria panak nih pekria. Pegeruduk panak nih isiap selem. Nutuk memen nih. Apa ngidang dogenan enggal-enggal mulih. Pangsing enggalan nyanan hujan. Nah, ka cerita yang jani. Mi saget hujan bales gati tuon dewa ratu. Bales hujane sing kodak-kodak ken bales hujane. Mimi kengkenang abete jani. Aduh. Borain di dunia ngalen ngalen mulai jadi kini balas hujane kengkenang abete. Mimi misi aja kuin misi petir, misi hujan balas. Mimi dewa ratu. Pana jama kejang. Maya ngalen. Aja ke memon malu kene hujane. Oi. Paling isiap selem kipa sing ada tongos memon. Waduh. Ini dewa ratu. Adik ini balas hujane. Kengkenang abet yang mulih jani. Sawire panah-panah ditiangin nu cere-cere. Kengkenang abet jani kengkenang abet. Mimih dewa ratu. Nah jani bau hujan bales. Keto masih Mimi sing kodak-kodak petlah pekiak panakne. Telah bekejang siapa nake pekriak. Meme dekalaine tiang meme. Takut tiang meme takut. Tuh keto pekriak mekejang panak pe siape. Mimi mekejang ngaukin. Pedalem gati. Keto masih meme paling ngalian dije jani ale panah tiange. Mimi ini dewa ratu. Aduh ije panaki jadi nih kuangan anjudang belabar dogenan panah di tiange di segit-git. Anak jani nak berjalannya mekejang
Mekejang jani belabari badang-badang ulian kena proyek shortcut. Mekejang paling isiap selem ngaukin panak nih. Gitu masih panak nih. Mimi. Nah jani gelisang satu. Sawireh jani bepeteng. Ada tongos membon abesik ditu. Ditu ada kubu ditu. Kemu isiap selem pak. Pak kini belus licit isiap selem. Gelur isiap selem. Nih. Tong pedalem sing kodak isiap selem. Belusan isiap selem. Weh ini ada kubu apa sih dini? Kal milu medunungan jani. Mimih dewa ratu. Bina di madan kubu ini galak hati kuluk nih. Jero. Siren wenang kubu niki jero. Tiang milu jani ke medunungan jero. Sawire hujan bales dikit yang aja panak cerik-cerik jero. Tiang milu medunungan riki nge. Gelur itu ane madan isiap selem. Gerenggang kulo isiap selem. Lakar milu memon ditu. Cek. Nyen tuh gelur hujan. Nyen tuh. Tiang jeruk. Tiang niki, tiang isiap selem. Tiang kehujanan, tiang ale ama-aman dinding aja panak-panak tiange. Yen deng dados di tiang nunas. Sareng ya tiang riki medunungan. Milu tiang memon dini. Dong siap selem nih. Mai dini medunungan. Ternyata Uma ane ojoge tekeneng isiap selem ento. Uma ni imeong, Uma ni imengkuo, ane corah dayane sing kodak-kodak. Aduh. Nih. Toh. Panak-panak ni menkuo bemekejang pegereong. Panak ni menkuo mekejang pegereong. Kejang bekendel-kendel kati. Mare tawange ada siap selem lakar medudungan ngajak panak cerik-cerik. Wah, sing kodak kendel nih. Toh. Mekejang pegeraung meong nih panak nih ane madan mengkuo. Ini. Mendap cening. Nih ada santapan makan nyanan malam. Nih jani ane madan isiap selem dini nginep. Dini ajak nginep ya. Nyanan cening panah-panah menku jama kejang. Nyanan makan enak. Weh. Mare kitu. Sing kodak-kodak ken kendel nih panak-panak mionge makejang. Nah gelisang satu yani. Isiap selem. Milu ditu medunungan sawireh ye sing idang mule. Sing idang ye mulene ke desa. Hujane bales gati. Ulian hujan bales. Ulian ane madan panane nu cerik-cerik sing idang ane madan lakar ngeliwatin tukade. Beli menkuo.
Bang be icang dini medunungan malunah belina. Icang milu icang nginep dini. Sawire panak-panak icange nu cerik-cerik mekejang. Tu tinggalin panak icange kedinginan mekejang. Kia pedalem panak icange beli. Gitu ngomong isiap selam tekening imengku. Siap selam. De sumandang saya. Dini ajak nginep anak-panak kijam kejang nah. Sawire pedalem panake nu cerik-cerik. Janan anyudang belabar. Gitu abad nih isiap imengku. Ngajakan badan ngaenge kedaya. Lakar jani nyagrep panak-panak nih isiap selam lakar ramah.